احتراما پیرک دغربه دا خپاندنه حقیقت کجره تنه پیرک دغربه دا بویا عادت کیف و ذوقی جنسیت تحریک که جوی قاسی فلسفه لباس پیرک دغربه دا فلسفه لباس پیرک دغربه دا سر ابراز محاسن پیرکه جلال گوری که پیرک چاوای خبا عورت یه دهاس بحی بیدیتن لوی گوری جلی ددرون کی جان جل چیتر یه شهوتا انسان قبرمش که وی جلی فضا تخنه پیاسه لباسه کی کو temel evvel ser setrebe ser haşmete be libase kimsa ve nabinin zamane berede libame libase pireki lgori haşmeta pireki lgori stara pireki daha teşekkür ama قدام تبدأ محافظة بكياب تقليد غربي لباس ما عيني بو لباس غربي تميزين بيركا مسلمان لباس وي قد نشبه لباس بيركا صحابية قد نشبه لباس مسلمانية لباس وي حتى جي يونانستانيا جي أمريكا جي خرابتر شي بويا اب لباس هر داري فروتان حتى يكو في لباس يتفروشي حجينا سيدا ملانا خده ما تبدا يصلاح بكي حتى لبا غربي ومقلد غربي بيرك بويا جي ركلامي هر ركلام ببيرك يتكرر پیرک جانا گناه مرو پیته تیب جوانی خانه زوجی پیشی کو بهجت آوی چو سپحیتایی آوی چو تکشی دی هاو التفات جی بالی ود که تابجنا عجزه evleri تکشی دیوی زیراچی نکی و تکشی التفات بالی بناکی ve kullanmıştık. Aile mefhumu nema. Jboy qasi gelek genç, gelek kızık, havd zevcin. Bizlami khora dnava mawaddet ve rahmet de nava sekinet de hayat kimsa برحمت مودت نمایا پیرک زلامیه معامله پی بکی ایوه kullanmış بکی جرا پاشی یه تحفه کلی بده و یه ilişkiye خوشی ببره گلک جوا پیرکا نعاذن الله جوی آوا پیس حملت کبن زارok atayner dünyaya ancak ev zarok jî bêbav yetişmiş dibin. Ev zarok jî bêterbiya ew ka bavê xwe nabîne şefqet û rehmeta bavê ji xwe re nabîne. Ew zarok jî zayî dibe. Hatta G'arbê de fazlaş bu kuzina yaygın buya ev isqata zaroka da Arabî de jê be ichat bu zaroka ji ber xwe dikin pîrek qeyd jê re nemaye divê pîrek hur e cesedê xwe de dîn mefhûmû ji xwe balê nemaye exlaq nemaye
درابێ هێدیکە زاروکە ji ber xwe dikin. Di vê tarîxê de qenc goyê xwe binê di 1971 de heta 2000 de ev tespîta Yusuf Qaradawiya razîbûna Xweda lêbê wî jî ji ehlê Xerbê ev rekam standiye di vê tarîxê de yani nêzîkî 29 sal di zarfê 29 salî de 110 milyon zarok ji ber diya xwe çûne. Yani pîrekê fahîşe 110 milyon zarok ji ber xwe birine. Di tarîxê de cerîmetekî vê cerîmetê pîstir qatlekî ji vê qatlê zehftir çê nebûye. Gelî Müslümana şairê Arab adbê عرفت الشر لا للشر لكن لوقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. بم شر ناس كر نجبو يكو اس بشر عمل بكم جبوكو اس حفظة خوش شر بكم كسي الشريش خيري فهم لكي يبكي الشر ده يعني قاوة عم أهل كفر ناس نكن بأخلاقي واي رزيل بعادتي واي رزيل وقتی امو ناس نکن امی بدنا پیوا وقتی کو اوا 100 سالی مدا پیوا ما چکر ما دار الاسلام همی قایب کر خلافت چو عزت چو شرف چو ناموس ما هاتا پرچخاندن امریکا کاری بیجی به قدس پایتختا İsrail'e heru zar ve Gaza'yı tene kuştun tene birindar kirin em Musa perişan buna ve ka'adeti em nikarin tezahürat jî bikin ve tel'in jî bikin. Hatta hinek devlet-i Müslüman ji xelkê xwe re müsaade nakin ku muzaharata jî bikin. Hatta hinek devlet-i Müslüman masneva dibin ve buara irtibat etkin. İdi gereke em küfri ve ehli küfri nas bikin. Denge imanı da alema küfri de nemaya. Nura yakina bxwedê ceza ahirete nemaya. çi liberal bin, çi şuyu'i bin. Bava din mefhumun nemaya. Ande falahti nemaya. Yahuditi jî nemaya. Hemî buna layık dinsiz. Şuyu'i xwe ew kufşene. Ew dibe gereka divê hayatê de îmana Xwedê nemêne. Dibe din afyona millete dustura ve her zaman ilan ki ve en la ilahe vel hayatu madde ve Xwedê tune hayat madde ye. Yekî ku memleketê ve komünîsta da mülhida da yaşamış bê nemumkine ji wî re ku beyreqa îmanê rakî veya dua memlekete ku yîdî bibere İslam Sultan bê hiç müsaade nadin. Belki talim û kültür û sekafet û i'lam qasta û hemî ilhadê dinsizî bi xelkê aşılamış dikin. Ev devletê liberalî وەک ئەمریکا وەک باتیێ واشی سەراحەتەن ئەو jî nabe Xwedê tuneye. Ama nizam away fikrî de cî ji Xwedê re tuneye. Îro muaskerê Xerbî felsefayê hemî ser maddê hatê tesîs kirin. Hayatayê fikrî, sulûkî
ولا يكاد يذكر الدين إلا في مناسبات معينة. بحثا الدين دواد البعد النمايا جانا كوف سرسالتين يلباشيتين وكي كوچوا يلباشي ديني مراسمك بي امان اوجي خيرتي دنهشنا ايرو يلدونم يا عيسى عليه السلام تشتكو دوي شفيدتي كرن حقارتا بعيسى پیغمبره حقارتا بديا عيسى پیغمبره چه علاقه عيسى عليه السلام او پیغمبر مزن دیاوی او پیرکا صالحه بوار زالتی کو ویشویتی کرن بوار زالتا وهایا افحمی غربه افحمی پیسکیوینه اگر کو غیرت اسلام مرهبه بشتی کو امریکا سری عالم غربی Aksa başkenti İsrail ilan kir her tiştê wê gerekan em xwe muhafaza bikin. Em libasê xwe meyzênin, gava libasên me wekê ku firêbê em wî libasî dergîş bikin. Em ser û guyê xwe meyzênin. Eger simbêlê me wekê wabê, eger em weke wabê reh bin, gereka ام خودگیش کن ام سر خو میزنن کو لباسی و سر مهبه گرکم وی لباسیش خو کن ام وگرن دین خو ام وگرن قرآن خو ام وگرن مزیت اسلامی خو تعالی متفدا شیار کی خو تعالی متفدا مجبوری طاعت و عبادت خوب کی خو تعالی وحدتك بيخنا بين مسلمانا أخوة إسلامي نواد بجيبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين